Bantu Film Stars nechibina chikwetesa nichegese mchamirungiro kutina ruhanga. Yes, comedy Mswaganet promoter number 1 promoter of Western Uganda kandi no kweterura ejanga ebindi. So turi charushesha hoima kandi twine sisima style na Bantu Film Stars tukubazanira film ndingwa munonga ningashi yo bucweka iba kweta seri. Neza kubegiye kubanza kind mu HD kandi twakwatagine n'abantu bamanika ISP n'abandi cause ne kuba translated ebase no kutambura umunsi yona tukatwishire kuno kandi twakora film y'amane imba kweta rukundo y'amazima abagirebere mu njurira in fact mwabakunde bakore media mu manyango bwiro bw'inkabaretera nyine Sokoto iyo ntishkwasaganya kandi iyo ntubereka uko kiratambure twatwine Sokoto so hateri zatuje na stoic sisima style ntusobera kintu cyango kandi mugirinde mu supporting mwe be part of this movie neko begiye amani ba directors ntubasima ba charushesha ntusima ba mwena abari umupatage nka bright ebyo bari munonga coordinating kandi tusima munonga ntusubira kugira ngo kintu cyakwata kandi kire cyamani mu Uganda in fact nimbagambira ngo neza kuberinka Ravi ya hati eje yasonko neza no kukiza revejo. That's for now. The Mswaganet promoter the number 1. Salute. Bantu Film Stars nechibina chikwetesa nichegese mchamirungiro kutina ruhanga enye twaza y'abantu no buringaniza embera nentura y'abantu tukwatanise tuyabasimbuzi. Yes Uganda, we bari kuri program ekiwaba no kimanya niyo sha just chilling kwasaganya ya Mswaganet promoter the number 1. Kulukuta selector kulukuta ningale kale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani